Penyumnan ulang maksud bahawa peristiwa malamnya peristiwa besar. Sisi yang kedua besar karena malamnya adalah malam memperingati mukjizat Nabi yang nomor 2 besar setelah Al-Quran. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, baik panjang le dalam mukadimah lula kaidin badrona lung pegah laju acara pokok jeun. Lung pegah ju acara pokok jeun. Acara Isra dan Mi'raj. Munau umi. Tiap-tiap sabah buat atau nupu buat dari Tuhan biasa nupu awai sebab. Misalji dapat kahwin sida urang nana pu sebab nana sebab kata perkahwin yang kesebab padahal Tuhan ada anak kepeawai sebab jid kepubut karena nepegah dalam Quran kun fayakun ketika Tuhan dikun jadi jadilah ia menancik Isra Mi'raj ada anak kebawa sebab jid tetapi kita kalau dalam riwayat bahawa gedahulu sebab ilai Allah Ta'ala untuk melakukan Isra Mi'raj terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mampu sebab. Ya, menampu sebab. Yang pertama, Nabi Muhammad Nabi bertanya didahului le sabah keadaan yang keadaan Nabi bawa tenyan sangat menjadi Nabi dalam keadaan sedih. Yan ban. Bahkan dia kesedih tak Nabi baktumnya karena meninggai 2 orang yang sangat mulia bak mata Nabi. Yang pertama meninggai Abi Talib. Yang kedua meninggai Siti Khadijah. Pulang meninggai Abi Talib dan meninggal di Khadijah baru padum urau gewau dari pengungsian yan ban karena tak tepu oleh tanya dalam sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika gubah agamanya awal-awal Nabi Muhammad cukup digasih awal-awal Nabi Muhammad cukup disayang oleh orang Arab sehingga digelar dengan Al-Amin urang kepercayaan. Tapi ketika Nabi Muhammad dimulai gebah agama bahawa tenyan mak dan ayah diserang Nabi Muhammad le bermacam-macam golongan sehingga bak sabah ketika urang-urang Quraisy Mekah musyrik Arab iaitu dicok keputusan pembekotan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dibekot kiban cara ibekot icok sebuah keputusan yang dalam Darun Nadwah bahawa Muhammad tidak dibenarkan lagi tinggal di Mekah. Kemudian itulah bak pintu Kaabah bahawa barangkasa pegat hubungan dengan Muhammad dan orang yang partisipasi dengan Nabi Muhammad nyan awak nyan pergi kau hubungan yang baik tulis bak Kaabah. Hanai juga lebih hubungan berkahwin, hanai juga lebih hubungan dagang, hanai juga hubungan dan sebagainya. Sehingga waktu nyan ke Nabi Muhammad dengan ia mata getebit dari Mekah. Ho gejak sebuah kampung nan kampung nyan adalah Syi'ab Hashim. Sehingga duk natrib dan ayah Nabi bertanya di bekot, iaitu sampai 10 bulan, 6 bulan kurang hetong. Nabi Muhammad hana ni Kaabah urau malam nekli. Hadirin yang berbahagia, sedat Nabi Muhammad dia urang yang setia dengan Nabi walau urungan dalam kita mengislam tapi kerana setia dengan Nabi ju akhlak gotat gesetat termasuk rumah yang ban kawin Siti Khadijah gesetat Nabi Muhammad gekebah harta gekebah segala macam demi setia dengan suami gesetat ke dia Syi'ab Hashim jarak ke dia nyan dukna ibekot iaitu sampai 10 bulan
6 bulan kurang hetun Nabi Muhammad hana ke Kaabah. Padahal Nabi Muhammad sangat cinta ke Kaabah. Nan dengar jumpa tak tengah pegahnya. Pun tengah pegah bahasa be kedara nanya. Apa pegah ju masing-masing nyom malamnya. Ya, ilung lu pegah idol tu pegah ju sinan. Yang kurang mana si an dua kat ingat nu rumah. Nak tinggal di rumah mayaka. Tai tu si an ya dakwah ka bagah tinggal di rumah kalung tupu ilung. Sebab tu rumah di sini. Selesai lulung jak oleh klik kena hana rumah ilung. La pediatri yang dia. Kena dengarnya elekan. Hadirin dan hadirat yang berbahagia. Kemudian kiban teman siton ba awai mengongsi na makanan mentang atagume barakon. Yang sayang tak si urang saudara Khadijah. Harta Khadijah bak jarawa nyandung. Khadijah kagak mengongsi dengan Nabi Muhammad. Tingan ke geni abah makanan biuk. Gebedah tengah malam besom-som geni abah makanan kede. Itu mai. Sampai jipoh urang nyan mak dan yang berbahagia. Nyan ban kejam urang jahiliyah bawa tenyan iaitu menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah urang yang kamosi pandai makanan. Na tata gebawai. Siton tagai kabeh. Nyan ban 20 bulan telih nyan pua kepajoh kena. Gemerap dua rapat, gemelaki-laki sipatu. Maka si urau gecang sipatu, getiak lang ia gerubuh, gecok ia sepatu, gejeb untuk keputusan yang wong sagai. Nyan ban sengsara urang yang setet Nabi Muhammad. Yang kejut atau gekun wa alihi keluarga Nabi Muhammad. Nyan ke Bani Hashim Bani Muttalib yang setia setet Nabi dalam pengongsian. Nyan wa alihi. Kena tak sama selewat wa alihi, nyan kurang nyan. Nah, menang. Hadirin dan hadirat berbahagia. Alhamdulillah. Truk heploh bulan kedeh dalam pengungsian. Yang ketingat long bak surah Tok Jibril kejak. Ya kan Muhammad, tu kujud Nabi Muhammad. Tok Jibril kata, orang lain hanya berdepu. Gebekin Nabi Muhammad dipegah habangan sawah. Duda dengan Jibril kagua baru gepegah ba Abi Talib. Hai Abu Talib, ilun gepegah habatanya be anan tu soy rono nyang Jibril. Pu gepegah menau hai Abu masa bekot kutanya kabeh hanali. Alasan gepegah le Jibril surat bekot lam Kaabah kai pajuh le keraluam. Ya, gekun ke singa, gekun le Nabi Muhammad bak Abu Talib, gekun. Hai Abu Talib, aci lah nejak ke dia bak Kaabah, dia periksa. Gekun Nabi Talib, Muhammad hana long dia jak ilung. Hana pun nejak laju. Kepatih Nabi Muhammad Nabi Talib kebedah kejak. Truk ke dia roh tat merumpuk ngon ni dengku. Abi Jahal mudah taturi. Badan Abu Jahal ubud, kerdil ubud. Kulit Abi Jahal hana putih. Sawu matang malah berat hitam baju. Hitam cat kon. Nyamnan kulit Abu Jahal. Hidung ke ate tak wateuh mengiring pada urang hidung. Nyan kebinan hidung ke. Puji kelebihan Abi Jahal. Su belagi gelantung. Tak gemusu terkejut kau bina. Urang beo mampu mungkin sidih madak sino kemenai ubud urang tak su beraya. Kena si. Om bantuh ke Abi Talib yukun. Hai mak Talib hai. Kata kakak mau bekot. Bek deh rumah telai kena. Puak gesol Abi Talib. Jeut bekot kamu hana masalah. Tapi madang surat. Yang surat hana le. Pu bekot lah. Abu Jahal lam Kaabah gebuka tung duh dengar bak gebuka tung le Abi Jahal tenang gebuka bang gecok surat hana le kai pajoh le keralu duh dengar le Abi Talib ifai dua gedang su Abi Jahal lam Kaabah
pui kun Oman cukup juga si Muhammad hai krok kuno lam tong kirim keralep ya pajosuran ke Abi Talib dua tu bekan bekot kamu selesai sudahlah pembekotan kami karena surat sudah tiada kulinyan umi mandung seninga muru-uru urang yang dibekot kawalo Mekah nyan ke bakwoi Mekah madan ayah Nabi kesedihan kesedihan biuk tinah dua urang hanjut gejak le dan kelumpuhkan tapi hanjut gejak le karena pengaruh dia dan sebagainya yang lain mandung lemah tapi gejak nyu dua urang lemah gejak payah gemat dia Abi Talib gemat le anak le Ja'far baru je gejak yang sayang tu taklam sirot Imam Abi Talib nah hom kita krilai karena ganyan umur gepikasi ka 85 tahun kenyang sedih dalam yang ke urinang Nabi umi katanya Siti Khadijah hanya gejak le kiban si gejak geputar teh li Nabi Muhammad gelok sampai Nabi Muhammad lam sengke Siti Khadijah geputar teh hanya gejak le umur Siti Khadijah bawa tenyan 65 tahun selaya long lah kan dia ilung 65 tahun ke selaya hamnyuna je selaya di malam. Hadirin yang berbahagia, gekun le Zainab anak Nabi, gekun le Zainab ayah sigaga mak bah lumput teh lelong idron mengaglah nebak neja pu gesool le Nabi Muhammad tina haik takoh Nabi gekun nanya Zainab nyoy kata talake mak tu sebab mak tu kata tapi anak long buta tepu apa Khadijahnya ni kata mak tilong purumah biar aku yang menggendongnya sampai ikut lega menikah belum pernah ketemang sidau rinang setia dengan purut sidau ragam setia dengan purumah kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hang biman ubah anak biar aku yang menggendongnya yang gepuo kedih yang Tok kedih gua Mekah madan ayah bak sabah riwayat 10 hurawa ka mati Abi Talib di penderitaan gedun munang bak sabah riwayat 10 hurawa tu bak sabah riwayat 7 hurawa ka meninggal Siti Aisyah Siti Khadijah iaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Siti Khadijah ka meninggal Siti Khadijah hai cupa mutua uberaya gumau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aci mi biruang yang betul. Baca pelan-pelan Pak, pelan-pelan. Nah. Ya, karap lepas. Kaji dan tak pegah kan boleh kerek tu. Nan dengar mantang kenan. Nan dengar. Dengar laju lona. Buk drone laju sinan. Nekul lambak ngon. Itu ku ke punya kepegah kita tanya ke buk drone tu. Nan nekul menan. Hadirin dan hadirat berbahagia. Lu pegah kisah LBO. Pak orang meninggal Siti Khadijah. Uberaya geklik Nabi. Sehingga Nabi gekun ke kamu. Ku gekun. Yang kamu kalong. Sahabat. Yang Khadijah meninggal di Nanglong. Hana urusan ni dia. Sehingga abad sabah riwayat. Kesemana ke ragi Nabi. Gebahufan ke ragi Nabi. Keluar gebah ke jauh jerat ke ragi Nabi. Sehingga draw kecil yang putun jenazah Khadijah udah lamuru. Kemudian kamu lain mantang gejangkok Nabi gegusuk bak ulai Khadijah dalam muru sampai ke ugaki gekun sabah kalimat Khadijah
cepat sekali kau pergi meninggalkan aku. Selamat jalan Khadijah. Semoga kebajikanmu akan terasa di dalam alam barzah nanti. Yang lun kena pegah ba'dana ke sebab Isra Mi'raj. Pula kena pegah bahawa Nabi Muhammad sangat sedih meninggal Abi Talib. Nabi Muhammad lebih long sedih meninggal iaitu Siti Khadijah. Sehingga tonyan gepenang dalam tarikh Islam Amul Hazni, ton wur Nabi, ton gundah Nabi. Yang tunyan. Nyan ke bak sabah malam Nabi Muhammad ni bak rumah kak ni. Kan bak rumah ra ni, bak rumah kak ni. Sawanan kak Nabi nyan ke Ummi Hani. Ummi Hani nyan anak Abi Talib. Tuha Ummi Hani ke Nabi. Maka takun kak anak Abu ke. Nyan bak rumah nyan ke bak binih Kaabah bawa nyan rumah yang raya nyan ke rumah Ummi Hani. Nyan sinan ke Nabi malam nyan. Sawangan ke iaitu lahir ke. Yang pertama Ra ke Nabi, yang kedua Hamzah, yang kelihir Ja'far, yang kepun Ali bin Abi Talib. Yang pun membuktikan kerana Nabi hangga peluh hirau tu pulamkan bak rumah Ra tu, bak rumah kak tu. Sebab Nabi dalam keadaan sedih, maka keluarga Nabi gegilir ya pengen Nabi ya malam. Bak malam 27 Rajab nyan kebetulan yang ya pengen Nabi Hamzah, Ja'far dan Ali bin Abi Talib. Wah, dan dengar po hanai lah yang. Ana Arab sakai hati ke malam nyo. Ham nak tengah pegah punya. Hadirin dan hadirat yang terhormat, nitanyang lega nulung tengku kepo teman Nabi ya kan bak rumah Ra aku. Pui Nabi hana rumah. Nyan bek pegah pakon. Ada sengkira Nabi na sajan ditanya jinong. Munyo nyan katanya mua gemoi ke danyong. Pakon kan hana rumah bi Nabi. Ni bak sabah rumah Nabi dua. Sabah rumah Ubud, sabah rumah Rayatat. Nah rumah bi Nabi. Dah rumahnya Ubud, rumah tempat lahir itu. Ngan Kaabah hana jarak. Nyutakalan yang pandangan mata, yang jarak rumah tempat lahir Nabi ngan Kaabah menyona sang 800 meter. Paling-paling 10 meter. 1 kilometer hana teruk. Nyan pandangan mata. Mana tak abah meter, dia kedih kata jak, kata nyan. Patma rumahnya hana jauh dengan Kaabah. Punya tanya tanah tamang dalam Masjidil Haram. Sunat tamang dalam Masjidil Haram melalui pintu babu salam dengan doa Allahumma anta salam. Ingat dia begah tengku. Oh, punya tamang ra pintu babu salam. Yang masjid. Yang tak balik ke ulikot ilai. Tahu ke dia lapangan ke dia dia laju rumah 2 buah tingkat. Yang ke rumah tempat lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bang. Rumah sabatunya raya, rumah Ra Nabi dahlam dari rumahnya tajak Mutenggara. Tatun bak rumah je Mutenggara tajak. Ya bang. Hana je punya orang je na bukit Ubud Sabah, lepas bukitnya nyan ke rumah Siti Khadijah. Yang rumah Siti Khadijah urangnya kagak hebah ke Nabi Muhammad. Sebab ilum tinggal lung tatang. Ketika Khadijah kat sakit-sakit gunau, guhoy bina syadara tu. Purkun hai syara lung urang kaya Mekah. Harta lung cukup le. Tetapi pengaruh le tad harta lung hanam tumia tenang lo dep. Pajan baru tenang lo dep, lung kawin Muhammad. Ketika lung kawin Muhammad, maka ketenangan lung na. Maka kepada orang yang bi ketenangan ke lung, harta lung duk kurang nyan mandum. Maka jangan kalian ahli warisku mengganggu gugat. Yang kedua Nabi Muhammad leh meninggal Siti Khadijah dia kurang kaya. Maka bena harta Khadijah mandum dihibah ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk keluar dari kekuatannya, dua rumah nulak Quran.